lamun arep rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran Mama Jidul balik esuk Mama Jidul cangkeme mambu inuman Mama Jidul sing duwe toko mas kiloan alesane diajak batur malekan pegat bisa Mama Jidul sampenan tok talake Mama Jidul nok citra gede kulaku rima bukan wis lagi kudune balen mani angger kaya sing diingin Mama Jidul sing duwe mas kiloan tetep bae gawe nyiksa ning batin ati sedih pengen isi bunuh diri Mama Jidul priben keturunan yang ditinggal kari ora takkan sunyanda penderitaan Mama Jidarto sudah perahu kuning sampean selalu ugal-ugal coba kang mari nginume lan ugal-ugalane boke putune wis gede-gede jan adus banyu kembang warna pitung puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu hati ketutup atau selir kaya watu sering pisan demenan nyolok ning mata main cinta Mama Jidul nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan rasane ketemu gandengan tangan bonggan sapa ngawiti bonggan sapa ngingkari bonggan sapa sing ingkang janji ikatan tali kasih nak padi nodai buktine sekolah ditinggalkan najan ganteng rupane najan sugih dunyane najan bagus aji dan sayang segala gangelane lamun deleng sing mencang ati langsung kegembang kula mong aji dan dikawin